Evo šta anime fanovi mogu da očekuju 2026. godini. Veliki serijali se vraćaju, ali potpuno novi naslovi već sada izazivaju ogroman hype. Na vrhu liste je Free Run Beyond Journey's End, sezona 2, fantastična avantura koja postavlja pitanje šta se dešava nakon što heroji već spasu svijet. Emotivna, zrela i magična priča o besmrtnoj vilenakinji koja se suočava sa gubitkom svojih prijatelja. Osvojila je publiku širom svijeta. Zatim stiže Oshinoko, sezona 3, mračna drama o svetu idola i zabavne industrije, gde se priča o slavi i osveti dodatno komplikuje kroz sukob glavnih junaka, Aqua i Ruby. Ljubitelje akcije očekuje i Jujutsu Kaisen sezona 3. Nakon haosa u Shibui, serija ulazi u jednu od najvećih i najopasnijih priča do sada, poznatu kao Culling Game, koja potpuno menja pravila igre. Veliki povratak beleži i JoJo's Bizarre Adventure, Steel Ball Run, nova priča smeštena u američki divlji zapad, idealna čak i za nove gledalce. Jedno od najvećih iznenađenja mogao bi biti i anime Witch Hat Atelier, magična priča o devojčici koja slučajno otkriva tajne magije i ulazi u potpuno novi svijet čarobnjaka. Sci-fi klasika se vraća kroz novu verziju Ghost in the Shell, koju sada radi studio Science Saru, poznat po potpuno drugačijem i kreativnom pristupu animaciji. Tu su i završnica velikog hita Bleach Thousand Year Blood War, kao i nastavci omiljenih serija poput The Apothecary Diaries i mnogih drugih. Ako se sve ove najave ispune, 2026. bi lako mogla da postane još jedna istorijska godina za anime. A kom naslovu se vi najviše radujete, pišite nam u komentarima.